الباب الثامن دمبغال جيت تبانغال باب الغسل نيوتا ان دمبغال في لونغال وحكم الجنوب انياوري في مجنابة وادي. الحديث 106 حديث تيمدر اجيغابو الى دفتر نفودي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء ndiyam ɗam min alma'i koye modde ndiyam ɗam ko fanda alma'u min alma'i wo ndiyam hino lootore sabu yaltugol ndiyam alegoy ko andingol en o hadise ɗo ko inni en tant que ndiyam mani yo yaltale goɗɗo haray longal waɗɗotako mo ndiyam ko ƴettirte lootoye longal ka hurgo ko sabu yaltugol ndiyam maniyu kono no en yiwa e hadiseje go joni yeeso rawahu muslim wa aslihu fi lbukhari asli hadisayno ka bukhari wa an abi hurairata radiallahu taala anhu qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ida jalasa ahadukum si goɗɗo e mon jooɗike bayna shu'abiha hakkunde cate makko ɗen al arba'i nayyi ono woro ɓen si goɗɗo e moɗon fawike si goɗɗo e mon jooɗike si goɗɗo e mon waalike si goɗɗo e mon dewtike bayna shu'abiha al arba'i hakkunde cate makko ɗen nayyi kanko debbo on koni cate ɗen nayyi ko balawal ngala balawal e ngala balawal woni cate ɗiɗi e howru sonnajo on e howru non mi mana nduya howru e nduya howru e ngala balawal e ngala balawal wosi tawi woni gorko on fawike e hoore ɗe cate ɗo nayyi summa jahadaha refti o tinnike ɗon seeɗa o waɗi ɗum muufe man ngukkunni fagad wajabal gusulu haray gonɗi longal waɗɗike mo kanko gorko on e debbo on fof muttafaqun alayhi wa zada muslim no ɓeydi ka deftere mum wo deke tun gorko on fawike hoore cate debbo on nayyi o tinnike ɗon seeɗa wo wa illam yanzil haysi mani yu jippaaki wo haray ko wiyete kollongal waɗɗike ɓe kamɓe ɗiɗo bi mana jonno o hadisa yettade abi saidi ɗa on ɗon inni wo ndiyam mani ndiyam longal ko lootorte ko sabu yaltugol ndiyam mani haray on hadise ɗon no holli en tant que ndiyam mani yo yaltali haray on tigi lotta ko longal o hadise ɗo kadi yewti en deke tun goɗɗo fawike e hoore sonnajo mani yu yalta wo haray longal fawike mum hadiseje ɗen ɗe ɗiɗi kala hiɗe selli en adda joni ñawore majje ko honno ɗe fof ɗe gollitirirte goto monta goɗɗo wa an ummi salamata ƴettama e nene men salama radiallahu taala anha anna ummu sulaym wonde no ummi sulaym ko mboni ummu sulaym waya o imra'atu abi talha ko ɓeygu aba talha ni qalat o maki ya rasulallah inna allaha no allah la yastahi kanko de o hersata min ala qimmorde wolgol gonga ko andingol en o fokkiti landade landawol wondugol e hersa kono ko ɗum oni sakkinade tafi yimɓe ɓen innu joni awa o hersata daari ko landoto mi mana ko sakkinagol ɗum andina yimɓe ɓen awa allah do hay kanko fi wolugol gonga o hersata ɗum oyni enene laaɗo fa hal alal mar'ati taw sino fawi sonnajo min gusulin immorde longal idahtalamat so tawi woni o hoyɗitike wandi gorko hino waalo hoyɗa hino renda e sonnajo ko wano noon kadi sonnajo hino waalo hoyɗa hino renda e gorko joni noon oɗo ummu sulaymi o landi noon joni ne laaɗo si tawi sonnajo hoyɗitike himo yiida e gorko taw si longal no waɗɗimo qala ne laaɗo make naam hi kam longal haray no waɗɗimo kono noon ko sarti idara atil ma a ko so yii ndiyam mi mana ko so tawi woni ndiyam mani yu yalti e makko haray longal ngal waɗɗike mo alhadis haka hadise on hatti ɗon hadise on no juuti ko mekkaɗo muttafaqun alayhi donc awaka ka hoyɗitagol si tawi woni on tigi hoyɗiti haray ko hadise mo adi ɗen janngude on haray ko hadise abi saidin al khudri on haray ko on ɗon gollitirte si tawi goɗɗo hoyɗitike ndiyan yaltali foti ko gorko foti ko debbo haray o lotta ko longal si tawi woni on tigi hoyɗitike ndiyan yalti haray o lotta longal haray ɗon ko hadise mo abi saidin al khudri filli on kanelaɗo maki ɗon ndiyan ko lotorte ko saabu yaltugol ndiyan en tant que ndiyan yaltali mani haray longal lotatake ɗum ɗon mbi mana ko so tawi ka hoyɗugol si tawi woni a hoyɗa a finu a yimmike a fawike hoore sonnajo on e hoore cette ɗen nayyi on tigi waɗi tinnare ɗon seeɗa haray hande kadi ko wiyete ko longal waɗɗike ɗon haray ko gollitirte ko hadise aba hurayra o ley haray ɗon mani yalti yalta haray ɗon ko wiyete ko longal waɗɗike
وعن أنس يتام أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله يوتي في المرأة في سناجو تراهم هي في منامها كنر يقول مكو كانكو كدي ممسوس ما يرى الرجل كونكو غوركو ياتا بمعنى سناجو هنا هويدتو نو غوركو هويدتورتا قال لا ماكي سناجو هويدتك تغتسل كو يولوتو لونغال سارتي ستايوني ماني يالتي متفق عليه وزاد مسلم بيدي فقالت أم سلمة ماكي enen on nelaɗo hali kunu hada tawsi ɗum no wona mi mana est ce que sonnajo hino yaltina ndiyam maniyu saabu sonnaɓe mbuy e maɓɓe anda kamɓe kadi hiɓe yaltina ndiyam maniyu kala nelaɗo maki naam hihi kam no wona kam sonnajo no hoyɗito yaltina ndiyam fa min ayna yakunu shabaha kon to jiɓaye woni ɗon mi mana hon ɗum jilɓuma ɗon hino tafsiri re fa min ayna yakunu shabaha ko honto jiɓaye woni ɗum hino tafsiri re si tawi woni sonnaji on faalama yeddude wonde o yaltinta ndiyam maniyu nelaɗo laaki awa joni fa min ayna yakunu shaba a ko honto nandu gongol iwrata kon no awalegoy waɗi si ɓiɗɗo hino nanda e nene mum ma ɓiɗɗo hino nanda e baaba mum ko waɗata simo nanda e baaba makko ko saabu ndiyam maniyu baaba makko kon ɗum watta simo nanda e biro makko ko saabu ndiyam maniyu biro makko bi mana alegoy si tawi woni o sonnajo eɓɓi yeddude wonde manna so tawi debbo no yaltina ndiyam mani ko ɗo si nelaɗo maake a ko honno nandu gongol wonirta a kon waɗata si debbo ɓiɗɗo ino nanda e biro mum ashabuha bi kasri shin wa sukunul ba wa yajuzu fatuhuma almumathala wal istifham lil inkar raddan ala ummi salama fi za'miha anna al mar'ata la tatalim ruttugol e hoore nene salama saabu ko ɓe yeddi kon wonde manna sonnajo hoyɗitata ko yiya ko wiyete ko maniyu wa taqriru e qirritagol annal walada wonde ɓiɗɗo taratan kenen go yushbihu abahu himo nanda e ben makko wa taratan kenen go yushbihu ummahu himo nanda e yuma makko wa kawali e kawra e makko ɓen foof walaysa hada illa li ajli anna al mar'ata laha ma'u ɗum ɗo wata wonde sa yimo nanda e biro makko ma nanda e kawra e makko ɓen ko saabu ndiyam nene makko ɗam ko waɗi kon kadi simo nanda e baba makko nanda e bappiraɓe makko ɗum ɗon kadi ko saabu ndiyam baba e makko ɗam وعن عائشة جتام نين من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بماك كان لاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بلوتة نولونغا من 40 إمر دي بيجي ناي ما عندي تو ديندي دي دو بيجي ناي سيدي هبي غوتو كو يولوتو لونغا من الجنابة إمر دي جنابة غو ستيوني برندي اسوناجو ستيوني من يالتي e goɗɗo o rendu e sonnajo o renda e sonnajo o hoyɗi taake ko ɗum wiyete janaba go'o haray longal waɗɗi kem o yawmil jum'a e ñande juma ɗon haray wona wajibi de no waɗɗi ɗon ko sunnatun mo akkada ko sunna tentinaɗo o ɗon kadi nelaɗo no lototo no longal wa minal hijama immorde hombitagol si ɓe hombitagol buy e men noon d' abord anda ko wiyete hombitagol ko ñawdande daguide ka nder islam ko tawata hino itta ñabbuli no yewtirno ɗen noon ɓaaw to ko tawata pikiru ittata opération hay opération ittata comprimé ittata ñawdande daguide tawde ala waɗede joni en noddodiray ka numéro téléphone on nodda 67 60 53 09 68 60 53 09 ma ɗum waɗon 63 ma ɗum waɗon 63 ɗum même numéro en wawa yewtude endike moƴƴa kon ɗum woni hombitagol kon ɗum nafoore koni e hombitagol e kadi e ñawre mum sino daguima ko honno wa minal ghusulil mayiti naya ɓunno e ko nelaɗo lottono longal wo ko immorde e lootugol mayɗo si ɓe looti mayɗo kadi ɓe lottono longal kono noon allahumma ɗo ɗe lotanɗe ɗo nayyi e nele ko arane ɗen ɗiɗi woni ko ɓura shar'inede kon tataɓal gono tongal yewtaka e ka salatul idayni ka juldeje ɗen ɗiɗi ɗon kadi nelaɗo ino lotono longa tigui tigui ko tatije ɗe woni ko tabiti lotanagol juma lotanagol iidi lotanagol janaba amma lotagol si hombitike ma lotagol si tawi looti fure ɗum ɗon no woodi hadiseje goo toon tawɗe hino lundi ɗum ɗo bi mana rawa abu dauda sahahu ibnu husayma wa an abi hurairata jettama e aba hurairata radiallahu taala anhu o kadi yewten fi qissa sumamatu bun asalin qissa fi sumamatu bun asal ko gorko aade marnoɗo jawdi silmunoɗo ala ɓawnelaɗo allah en hino madina awa silmunoɗo darani ɓanti dina islamu on moƴƴa sumamatu bun usalin nam ko tariha makko on no juuti seeɗa e yondinoray ɗon indama aslama tuma nde o silmuno issa
Aba Hurayra fillanike en qissa ko feƴƴi hakkunde nelaaɗo e sumama ɓaawo silmi wa amarahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabaji Allah yamirnuma an yahtasila nde o yaata o looto longal ko anndingol en goɗɗo hari ko keefeero Allah waɗi en sabu silmi ara ɗen haani yamirdemo yo yaw o looto longal ko wana noon e fembagol sukundu hoore makko ndun ɗiɗo ɗiɗi kala re ko hanaɗi waɗede rawahu Abdurrazzaq wa asli hadis on muttafaqun alayh kono noon haray kala lootagol ko yiwɗon ka islam ko woni waajibi wo ko woni farilla wo ko lootanagol longal ngal bi mana janaba on amma juma iidi mamo silmi ko hunde hanunde labande wonde sunnatun mo akkada tawde mo waɗi baraji kon ton kon no ɗuuɗi ko goɗɗo wata andude ko jeeyi kono noon wona waajibi mana mo waɗali o lettetake wa nabi saydin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yawmul jum'a lootagol nyande juma ne laaɗo maki o waajibun ko waɗɗi ɗum ala kulli muhtalimin e dow kala hoyɗitiɗo legoy e kala helli faaɗo legoy lootanagol juma ko waɗɗi ɗum kono waɗɗande nden wona fariddayankore dey legoy ko sunnatu muakkada akhrajahu sab'a ko jeeɗiɗo ɓewni ko filli hadis o wan samurata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda kala salligiɗo yawmal jum'a nyalande juma fa biha haray ɗum ɗon fa biha wa ni'mat haray ɗum moƴƴila bama hawri ha kala salligiɗo tun o lootaki longal o yehi ka juma haray waɗi hunde hano labande haray moƴƴi kono noon waman igtasala kala lootiɗo fal ghuslu haray ko lootagol ngol si yaha juulugol juma afdalu ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude di salligi simple o kono noon mo salligi kadi ha moƴƴi yehi ka juma lootaki longal haray o mara probléme haray waɗi hunde labande kono noon lootaniɗo longal o hino ɓuuri mo baraji rawahul khamsatu wa hasanahu Tirmidhi sabu no wodi e woɓɓe golo a imanuɓe tata ɓe joɗoto ɓe welsinoɓe ronka julde juma sa landi kaɓe ɓe dallinora ɓenna kamɓe ko ɓay ɓe lootanaki juma mo lootanaki juma hatta juula juma wa an Ali radiyallahu ta'ala anhu qala kana latiki annabiyu annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-qur'ana himo jannayno min qur'an ma lam yakun junuban en tant que o wonda e janaba simo wonde e janaba o jannata min qur'an ko anndingol en wonduɗo e janaba memata qur'an kono noon no selli ka o janga ƴiye qur'an ɗen dey en yiwe hadiseje fimuyiɗe mari dalillaji muɗum e defte nokku goo jogiiɗo janaba on koni o fontata qur'anare nden kono noon amma hunjagol nde ka hoore tindina nde goɗɗo fonta jooɗo yeeso makko o ndaara ɗon o tindinamo aray ɗum ɗon ella alay ɗum amma noon memugol ɗeri ɗi mo wonde e janaba aray ɗum ɗon hana rawa ahmadu wal arba'a e nayoɓɓe wa hada lafsu Tirmidhi ɗum ɗo ko konngol Tirmidhi wa hasana o moƴƴini hadis on wa sahahu Ibn Hibban wa nabi Sayyidin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala o maake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo maake ida ata ahadukum ahalaw so goɗɗo e mon ari ɓeygure munde ko faandalegoy si goɗɗo e moɗon rendi e sonnajo mum on ko ɗum ko faanda labudda yewten peeji ɗi laɓɓinen ko janngugol diina wonɗen musidɓe julɓe labudda yewten laɓɓine wona ɗuɗere haala watta siɗen yewta ɗum ɗo fof ko be yewten laɓɓine so goɗɗo e moɗon yiidi e sonna mum summa arada refti o faltama an yauda nde o ruttitoto kadi e ɓeygu makko haray hakkunde ɗen yiidanɗe ɗon ɗiɗi falyatawadda yo salligo baynahuma hakkunde rendiguji ɗin ɗiɗi o rendi e ɓeygu makko o faalama yiltitade ɗin mum ne laaɗo maki yo immo o salligo baynahuma hakkunde muɗum wudu an salligi rawahu Muslim zada al hakim imam hakim ɓeydi ko fiyonɗo waɗi si nelaɗo yamiri ɗum ɓay woday landotoɓe hakimu ɓeyditani en ɗon directement harana e yangotako noddugol numéro téléphone fi landitagol ko fiyonɗo waɗi si nelaɗo Allah on yamiri yo on tigui salligo si o rutto e ɓeygu makko wo fa innahu no salliga gongol si rutto e ɓeygu mum anshata lil odi wo ɗum ɗon ɓuuray softinde on tigui yiltitagol ngol ɓeydanaymo doole awalegoy ɓeydanamo courage e yiltitagol ngol diisi on tigui wi yiltitoto tun salligaki haray noon wona yo en salligo fi tun yo doole ɗe ɓeydo e bimana yo forcé on ɓeydo salligo ɗen fi anniyagol gollitirgol konngol nelaɗon saabu salligi on ko dewal fi anniyagol gollitirgol sunna nelaɗon hande kadi heɓen baraji ɗin ha gayne heɓen kadi doole waɗi ko nelaɗo faandi kon e yamirgol en e mum walil arbatino ka nayoɓɓen an aishata ko ƴettani en aicha radiallahu taala anha qalata ɓe maki kana laatike rasulallah nelaɗo allah sallah sallam yanamo heɓeɗano tono owa junubun aray ɓe wonde janaba ko anndingol en awalegoy mo heeɓi janaba wona waajibi e makko yo immo ɗon e ɗon e ɗon e ɗon o fewnira ka hurgo o looto goɗɗo no wawa wadde janaba mana goɗɗo no wawa rennude e sonnajo mum o waloda e mum
ha ka subaka o immo o salligo o loto longal ngal o juula e laala e mo koni tun no ɓuri labede ɓay neɗɗo julɗon kanko daiman ko rewo Allah sono kala o maƴa o janga sono kala o maƴa e juula no labaka on tigi heɓi ɗon ko wiyete comme mani yon o immo o looto min gayri an yamassa ma en ko alda e memgol ndiyam wo nelaɗo hino ɗanoto no hara hino wonde e janaba ko alda e memgol ndiyam mbi mana legoy ko fanda ko alda e lootagol wona memande ndiyam wowon ko fanda ɓenni noon wo wa huwa kañum hadise o wo ma'lulun ko marɗo ella seeɗa kono hadise o hino selli wan aishata ƴettama enene min aicha radiallahu taala anha garata ɓe maaki kana laatike rasulullah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ida ihtasala si ɓe lootade minal janaba immorde janaba haray jentoɗe oɗo hadise e musidɓe julɓe ala façon no longal lootorte ko ɓuri sellude oɗo hadise saabu ko nene aicha ɓeygu nelaɗo ɓurtiɗo joɗodi e nelaɗo lootodi e nelaɗo ayni nelaɗo ha nelaɗo looti longal wonande wotere wonande ɗiɗi ko woni en sifanade honno nelaɗo laatino hino lootora longal e wiyal noon ko façon mon ɗe yewde ɗo tun sellino longal lootorte ɗum hino yeehi ha façon ji ko yata tati no yeehi ha façon ji nayyi on nodday ka numéro téléphone ji mi ɓanginana on 63 60 53 09 67 60 53 09 kono noon mi wi on ɗin façon ji nayyi ɗon fof no selli kono ko o façon mon ɗe yewde ɗo ko ɗo ɓuri sellude ko ɗo ɓuri labede jentoɗen nene aicha hino maaka nelaɗo laatinoke idakta sala si ɓe loototo no minal janaba immorde janaba premier ko ɓe waɗata si ɓe ɓoorike ɓe naati kawrugo ɓe ɓoorike yabuda ɓe fuɗɗoray taho honɗum fa yahsilu ɓe loota yadahi juuɗe maɓɓe ɗen laabi tati go'o mi mana ɓe sooɗo ha ɓe laaɓa laabi tati go'o summa yufiku bi yamini refti ɓe juurira junngo maɓɓe ñaamo ngon mbi mana ɓe ñeɗira andi ɓe soodike ha laaɓi anda kadi on tigi no wawi sulbude ndiyan ɗan en laalaymo ɓe mana ɓe ñeɗira ndiyan ɗan junngo ñaamo ngon ɓe juurira ñaamo ngon ala simali ka hoore nano maɓɓe fa yahsilu farjahu ɓe loota farju maɓɓe mbi mana farju on yeeso e ɓaawo ko nano ngon ɓe lootirta ko ñaamo ngon ɓe ñeɗirta ndiyan ɗan ka miran ɓe juurana nano ngon nano ngol loota farju on yeeso e ɓaawo si ɓe gayni ɗum ɗon summa yatawadda refti ɓe salligo refti ɓe salligo si ɓe gayni ɗum ɗon ɓe salligo salligi timmuɗo tis no salligorante noon julde o na wasi ko lootugol salligo ha ka maska hoore nden heddo lootugol ko salligi timmuɗo tis summa yahudul ma'a refti ɓe ƴetta ndiyan ɗam ɓaawo ɓe salligike fa yudhilu ɓe naada asabiyahu kolli maɓɓe ɗin fi usuli shari mbimana ka daƴƴe hoore ka daƴƴi sukundu alegoy ɓe ɓisa kolli maɓɓe ɗin ɓe jago andine laaɗo ko joginoɓe sukundu jago hoore nde alegoy ko andi ngol en koye ƴiyal hoore ngal ɓuuɓu koye guril hoore ngil ɓuuɓu foti noon ko sonnajo foti ko gorko ɓe ɓisa kolli maɓɓe ɗin ɓe yirga ɓe kirsinno ko ɗum woni e nder muɗum ha fi no ɓuuɓira si ɓe gayni ɗum ɗon ɓe jagike hoore nden fo muɗum loppiki ha ka guril hoore tumma hafana refti ɓe yuppa noon hande kadi ndiyan ɗan ala ra'asihi ka hoore maɓɓe salasa hafanatin yuppanɗe tati tumma a faada refti ɓe yuppa ndiyan ɗan ɓe juura ndiyan ɗan hande kadi ala sa'iri jasadi e dendanangal ɓanndu ndu foppo ndu ɓuuɓa ndu loppo ɓe yirga kadi wondude e yirgugol tumma gasala refti ɓe lootanode yilahi koyɗe maɓɓe ɗen muttafaqun alayhi ko ngallon ngal ɗo ɓuri sellude ko ngal ɗo ɓuri labede naatugol ka hurgo sooɗo ha gayna loota farjon yeeso e ɓaawo hara ko nanogol lootiri ha gayna salligo timmuɗo ha gayna loota hoore nden hande fof mayre nde loppo ha ka guril hoore gayna loota ɓanndu ndum fof muɗum sakkitora koyɗe ley haray oɗo o lootike longal si o yalti kadi ka yaasi tawi waɓutu no fewnditi tawi tun o waɗali bonnayɗi salligiɗi salligimo o salligori on so looti longal ngal haray on salligi kadi no yonanamo ko juulira jarayo o aru o heeƴintina salligigo o tawi woni o waɗali bonnayɗi salligiɗi wallah soli muslim walaw ma ina waɗani ɓe kamɓe ɗiɗo min hadise maymuna hadise nene maymuna wo summa afaraga reftinelaɗo allah on hino juurayno ndiyan ɗan ala farji ka hoore farji maɓɓe wa gasalahu ɓe lootira farji on bisimali soke o maɓɓe nano ngo si ɓe gayni summa daraba biha refti ɓe piya jungo ngo alegoy ɓe ruka ngo alegoy ɓe yirga ngo al arda ka leydi bi mana ɓe fofa ngo ka leydi legoy andi si goɗɗo naɓi jungo mum ngon ka awra haray mo duwa sooɗon ɓe sabunde ma o yirga ngo ka jaareni wa fi riwayatin naare fillay o fa masaha ɓe mawlire no ngo bitturaɓe mbubuleyde wa fi akhiri no e sakkitorde riwaya on summa ataytuhu wo ɓanelaɗo gayni salligade ɗum ɗo ko nene maymuna on makude
wo ɓanelaɗo gayni lotade longal mi addannoɓe bilmindili sarbeti koɓe fittitora faradda ɓe rutti sarbeti on ɓe jaɓali mo fittitorde wa fihi no e hadise on wa jaala o woni kamɓe nelaɗo ɓe wonti yunfidul ma'a hiɓe ɓirira ndiyan ɗam mbiyadi sooke o maɓɓe ngo ko on ɗum waɗi ɓe rutti sarbeti on ɓe jaɓali mo fittitorde jomiraɓe gande ɓen woɓɓe inni ko haɗi nelaɗo fittitora sarbeti on ko ɓa haray wo mo lootike longal hana fittitorde sarbeti ko ɗum waɗi jomiraɓe gandugo inni no ko haɗi nelaɗo Allah fittitora sarbeti on ko kulol mo lootike longal wota fittitorgol sarbeti won sunna ɓay kamɓe ɓe waɗi joni noon aroya e mofte maɓɓe ɗen loototoɗo longal tamo mara sarbeti mara coggu sarbeti o suno ko tata kon o gollitirali e sunna nelaɗo on kon wallahu ala wa alam ko ɓuuri laɓede kala lootiɗo longal wata o fittor wata o fittitor sarbeti wata o ɓiritor sarbeti few kala ko haɗi kon e muɗum nelaɗo Allah on waɗa foti ko moƴƴa woni foti ko kulol taw woni sunna woni foy madama nelaɗo waɗali hare ko ɓuuri laɓede hara en waɗali enen kadi wan ummi salamata ƴettama ummu salama radiallahu taala anha qalata ɓe maki qultum inni noon ya rasulallah kay nelaɗo Allah inni min o mo yiwɗa imratun komi sonnajo ashuddu sha'ara ra'asi miɗo moora sukundu hoore an nden kenen go haray miɗo muuri ha moƴƴi joni noon simi heeɓi ƴana bimana ko honno mi waɗata afa an ɗeduhu emi firtay ɗi morɗi mi sancay ɗi tuma mi heeɓi longal wo mi sancay ɗi morɗi alli gusulil janaba fi lotagol janaba andi e umma salama landanike e on onon sonnaɓen ɗo landal labangal honno o firi wati no ari e fillaye kenen go walil haydati e fi lordu safe mi firtay morɗi an ɗin mi loota ɗum fo muɗum tuma mi heeɓi janaba o min mi sancay komi muuri ko ma tuma mi heeɓi fiilurdu mi sancay mi loota ɗum fa qala nelaɗo sallah sallam maki la a sancata sukundu ma ndun sihiɗa muuri ko woni tun a yetoto ha fo ɓuuɓa innama yakfiki andu yonima an taha fi nde yuppata nde fofata nde jagotoɗa ala ra'siki e hoore maɗa nden ndiyanɗan salasa ha sayatin yuppanɗe tati yuppa ha fof loppo yuppa ha fof loppo yuppa yirga ha fof loppo hande kadi fihiɗa moori ɗum jaraya sanco haray ɗum ɗo yonanima sonnajo on alotike longal rawahu muslim won aishata ƴettama enene mi aicha radiallahu taala anha galata ɓe maki gala rasulullah sallah sallam nelaɗo Allah maki inni min o mo yiɗon la o hillul masjida mi daginanali julirde nde li haidin kala sonnajo fiiliɗo wala junubin wona wonduɗo e janaba ko andingol en wonduɗo e fiila e nattaka julirde wonduɗo e janaba salligaki tamaki oɗo kadi wata natude ka julirde rawa abu dawud wa sahahu ibn husayma wa anha ƴettama maɓɓe kamɓe nene aicha radiallahu taala anha qalata ɓe maki kuntum laati aktasilu miɗo lototono min aicha ana min wa rasulallah ene laɗo alah sallah sallam min inahin wahidin e miran goto meɗen hawtayno men looto longal e miran goto meɗen hawtayno men looto lootagol simple e miran goto he nene aicha seedi e mon onon sonnaɓe naɓo miɗa siyon ndiyan on haka dambugal hurgo tourna yiltito ɗon ko sonnajo mo fina noon kala mo yiɗon fula musujo mo yiɗon no waɗa ɗum ko sonnajo mo fina noon komo faama dina waɗata ɗum ko naatowo daro ɓorto lootoda e moodimo ha so tawi kañum lootike ma hewtal ka looto loota moodimo ko ɗum ɗoni ko hani mo watta ɗum ɗo few bete o daro ka dambugal hurgo ɗon wayna moodima ka o gayna bete ɓe yalta ɓe yaani ɗum ɓuuri nene aicha maki o meɗen lottono e miran goto tahtalifata no lutoyde aydina jowɗi amen ɗe fi e nder miran o hara oyano ñeɗa oyano ukka oyano ɓanta oyano ukka nene aicha précise moƴƴe wominal janaba koye morde e janaba tigi koye kadi hara ko janaba men heeɓi en faami ka enen kadi finen muttafaqun alayhi wa zada ibnu hibbana watatalaɓɓa ibnu hibbana hino ɓeydi wonene aicha maki kenen ngo hino fottayno juuɗe amen ɗe mbimana kenen ngo juuɗe amen ɗe hino piyodirayno kenen ngo ɗe lutodira sikki o ala si yimɓe ɗiɗon lootade e miran kenen ngo juuɗe maɓɓe ɗen fottay toon ka won abi hurairata radiallahu taala anhu qala rasulullah sallama nelaɗo maki inna tahata kulli sha'ratin hino e ley kala leɓol janaba tan ko wiyete kon janaba faghsilu sha'ra loote sukundu ndun ndu fop sukundu hore ndu fop lootete ha ndu loppo wa anqul bashara yirgon ɓandu ndun kadi fop muɗum ha ndu laaɓa ko andingol en sonnaji on simo moori o sancata kono noon o etato ndiyan ɗan sora